Salibonani izihlobo ezithandekayo lapho esikhona, ungabe usendlini, ungabe usemsebenzini, ungabe ufuna usenkonzweni. Kuhle sihlangane kulinkonzo uThixo asikhuthaza khona ukumsebenzela lokuya kuye ukuze umhlaba nxa ugoqwa sibe ndawonye ekusindisweni. Asicimezeni sikhuleke. Baba olungileyo, sivula iBhayibheli lakho elingcwele elibiza amadoda amadodakazi ombuso wezulu ukuthi size kuwe sizothokoza sisindiswa ngokukusebenzela lokukhonza. Iba lathi nxa singena kulinkonzo Jesu ngoJesu siyabonga siyakhuleka. Amen. Isihloko sithi sona namhlanje ubizo lokukhonza. Simenyezelwa nguThixo ngelizwi lakhe sizokhonza uThixo. Nxa sibala kuSambulo ngu14 ivesi ngelika 7. Ngelizwi elikhulu mesabeni uNkulunkulu limdumise ngoba isikhathi sokwahlulela kwakhe sesifikile. Mkhonzeni yena owadala amazulu lomhlaba lolwandle kanye nemithombo yamanzi. Ngilanda iba lokuthi mkhonzeni yena isithunywa esasindiza emkhathini. Simele isiqubu sabantu abalothumulo kaThixo lokumemeza abantu ukuthi bazosindiswa. Lesi sithunywa sibiza abantu ukuthi bakhonze uThixo. Kambe mhlobo othandekayo ukhonza ubani? Nxa sifike emaphethelweni omhlaba uJesu sesiza segoqa umhlaba, indaba izabe ngeyokukhonza. Yebo kungaba khona okunengi kodwa okuyisiqokoqela sendaba yikukhonza uThixo. Kuzehlukanisa ukukhonza uThixo abantu bakaJehova labantu bomhlaba. Lo Jesu esize emhlabeni esiyathwala isiphambano, uhlangana lo mama womSamariya abesesithi kuJohane ngo4 verse 23 lo 24. Sokufikile isikhathi lapho abamkhonzayo baza kumkhonza ngomoya nangeqiniso. Ngiyaloyisa inkonzo siyaphela. Sonke sikhetha ukukhonza uYesu ngomoya nangeqiniso. Indaba yokukhonza iqale kudalwa umuntu efaka isimilo seEden, wanikwa ukuhlonipha uThixo, wanikwa ukukhonza uThixo ngokumlalela. Kodwa sifica uGenesise 2 verse 17 lapho abazali bethu bakhetha ukwamukela ukukhonza isita sikaJehova, kwangena isono. Indaba yayingeyokuthi omlalelayo nguyomkhonzayo. Kambe ulalela ubani namhlanje? Kambe ngilalela ubani? Ungaya njalo ku-Exodus 7 verse 16. uFaro layo uyala ukuthi abantwana bakaIsrayeli bayekhonza uThixo enhlane. Uthi nakhonzani lapha kungani lifuna ukuya ngalo ukuyakhonza uThixo? Okwenza uIsrayeli afuna ukuphuma eGibhite wayefuna ukukhonza okungaxubananga, ukukhonza okuqhakathekileyo, ukukhonza okulomthetho kaThixo ongahlanganiswa ngitsho noma lemfundiso yomhlaba. Silandela indaba yokukhonza nxa usekuDaniel sikuGenesise ku-Exodus seke siyakuDaniel ngo3 ivesi ngeka 18 sifica ukukhonza lakho kuphethe indaba enkulu. Kuthiwa khona kodwa nxa lingawela ngaphansi liza kubanjwa nguvesi 17 uvesi 18. Kodwa ke kuzaziwa ukubana onkosi thina kasoze sikhonze onkulunkulu wakho kumbe sidumise labo Thixo ababunjwe ngegolide. Egcekeni laseDura sihlangana abafana abamayi bathi indaba yokukhonza yasungulwa nguThixo izolo kayiguquki ngoba isikhathi sesiside, ayiguquki ngoba isiwele ebantwini ababuthakathaka.
nxa siloNkulunkulu weqiniso, nxa sikhonza uYesu weqiniso, sizabambelela ukukhonza sime kukho ngoba kulempendulo enhle kusasa. Ikudanyela thina kuzaziwa Nkosi Nebukadneza asingeke sikhonze isithombe ngoba kulomthetho othi lingabi labanye onkulunkulu ngaphandle kwami. Sizakuma ekukhonzeni. Yikusambulo 14:7 ethi mesabeni uNkulunkulu. Ukwesaba uThixo yikumthobela. Ukwesaba uNkulunkulu yikugobela intando yakhe. Ukwesaba uNkulunkulu yikumfaka esihlalweni sakhe, yikunika udumo enkosini, yikungakhonza ezinye izinto. Emhlabeni abantu bayakhonza imali, abantu bayakhonza abafundisi, bayakhonza abaprofeti, bayakhonza amadlozi, bayakhonza isikhathi, bayakhonza inotho, bayakhonza imfundo. uYesu uzomemezela uthi phumani bantu babemhlabeni lizokhonza uThixo owadala izulu lomhlaba. Babusisiwe abazakuma ekukhonzeni uThixo owadala izulu lomhlaba, bamamele intando yakhe. Sifica ukubana umhlaba ngokukhohlakala usukhonza ezinye izinto. Yikho ngavula iBhayibheli ibhuku likaRoma, siyafica ukuthi umhlaba sowangena ukukhonza zonke izinto. uRoma 1 ivesi ngelika 25 iBhayibheli lihlona abantu baguqukile iqiniso likaThixo laba ngamanga, basebekhonza izinto ezidaliweyo kulokukhonza umdali onguye wabusisayo inaphakade. Mhlobo othandekayo, ngizobuza lokukhumbuza kubana kambe awukhonza yini indalo? Ngoba nxa ukhonza inkomo uthi ngukhulu, indalo uthi odale inkomo. Nxa ukhonza umsebenzi wakho yinto engasomdali wakho. Nxa ukhonza ibandla ungakhonza uThixo odala ibandla, ukhonza ukuvela emuntwini. Yana kuJesu akukhombele ibandla, yana kuJesu akunike umthetho, yana kuJesu akufundise okumele kukhonzwe. Yikho uNkulunkulu esithina ukukhonza isithombe lezinto ezidaliweyo kuyadiliza uNkulunkulu ukuba nguye kwakhe, kuyamsusa esihlalweni sakhe. Babusisiwe namhlanje hlobo othandekayo abazakwazi ukuthi inkonzo ngekaJehova, inkonzo ngeyomdali, inkonzo ngekaThixo yena yedwa owadala izulu lomhlaba esikuwo. Ngikubizela kuYesu Kristu, ngikubizela kuThixo ofunyana ngokukholwa isiphambano. Ngokukholwa uThixo uzayenza njalo ubusukhonza uThixo. Abantu bavumele emabandleni kwangena kukhonzwa kwezithombe. Levangeli elitshiyelwayo selilula kangaka ngabantu bakhonza izinto. Abanye bakhonza bencediswa zintambo, yikukhonza intambo uJesu kahlanganiswa hlobo ethandekayo. Abanye bakhonza bencediswa amanzi ayakhulekela kwesitha amandla empilo asesigubhini. Inkonzo kayincediswa hlobo ethandekayo. Kufanele sifunde ukubana uThixo uthi mesabeni yena owadala izulu lomhlaba, limkhonze na yedwa. Ukhonzwa ngelizwi, ukhonzwa ngombhalo, ukhonzwa ngelizwi likaThixo eliseBhayibhelini. Ukukhonza uThixo, abanengi bakhonza into abazifunayo. Usambulo uthena lingamkhonza limnika udumo. Kuyini ukumnika udumo? Yikwamukela ukubana nguye yedwa umdali engimaziyo, yikufaka eceleni izinto zonke uthi mina engimaziyo nguThixo owadalayo lami wangidala. Yikumdumisa, yikumhaya, yikumfaka ehleni sakhe, uwe imbongi yokuletha amazwi okumphakamisa njengoThixo wakho. Kanti nxa singabuya nje sikhangele nje ngokujayelekile, kanti kuyini ukukhonza? Ngolimi lwabantu abaningi ukukhonza bathi kuye church. Siyakhohlwa ukuthi uJudas wahamba echurch kodwa akakhonzanga. Abanye bathi bona ukukhonza yikuhlabelela, kuyingxenye asokhonza okugcweleyo. Abanye bathi ukukhonza yikukhuleka, kuyingxenye asokhonza okugcweleyo. Sidinga ukukhonza okugcweleyo okukaThixo okuzenza ukuthi nxa uJesu eqhamuka utholakale lawe uyingxenye yabasindiswayo. Ngempela ukukhonza yisikhathi lapho umuntu enanzelela ukubana yena weyame kuThixo ukuphila kwakhe, weyame kuJehova inkambo yomhlaba kuyo, weyame kuThixo ukuthi avuke ekuseni aphenduke entambama, ahambe abuye phila. Kumele ayame kuThixo ngokuthanda kukaThixo, uyazehlisa aphakamise uJehova, akhuphe ubumina, akhuphe ukuba nguye kwakhe, avumele uThixo abe nguye ophakanyiswayo. So ukunika udumo enkosini
eqhulwini lokukhonza uThixo lihola lapho umuntu azehlisa khona uJehova abe nguye othatha indawo, abe nguye umaphatha intambo zempilo yomuntu, abe nguye olawula impilo yakho. Uyalawula ukucabanga kwakho, uyalawula ukuhlabela kwakho, uyalawula ukwenza kwakho, uyalawula ukukhonza kwakho konke. Nxa usufaka uThixo endaweni yakhe uyabe usukhonza ngomoya nangeqiniso. uJesu thena kumamalwana kuzafika isikhathi sesifikile laba bamkhonzayo bazamkhonza ngomoya nangeqiniso. Lo Sathani uzamile ukuphazamisa abantu. uPaul uyaxwayisa abantwana bakaThixo nxa siya kuTimothy 2 chapter 3 iverse ngelika 5 uthi yena balesimo sokukhonza kodwa amandla akho bengelawo. Abantu abanjalo babalekele. Ngizoxwayisa, ngizolimukisa, ngizocela. iBhayibheli lithona abantu ngesikhathi sokugcina bazagcwala isimo sokukhonza. Bazahamba bayehlabela echechi bephuma bayenatha utshwala. Kanti umzimba ithempeli likaThixo elingafakwa indakisa. Bazahamba bayechumayela kodwa bephila impilo ephambeleyo. Bazagcwala emachechi kodwa begcina usuku olungasoluka Thixo olubusekileyo. Bazagcwala ezinkonzweni balesimo sokukhonza. Amandla okukhonza bewalahlile. Mhlobothandekayo ngizokunxusa kasibuyeleni ekukhonzeni uThixo ngomoya oyingcwele nangeqiniso. Kuyini iqiniso? nguJesu. Indlela leqiniso lempilo phakathi. Ungamamukela uYesu angene kuwe uzakhonza ngomoya oyingcwele nangeqiniso. Uzahamba ngendlela kaThixo. Nxa ubala ugwalo olubhalwe impikiswano enkulu Great Controversy ipage ngika 395 ikhasi ithona kakula muntu ozamukelwa ekukhonzeni kwakhe abe yingxenye yabantwana bakaThixo enkonzweni uJehova ayifakileyo nxa evumela izinto ezivela kuSathani ziphile phakathi kwakhe. Umuntu onjalo uyalingisa nje kodwa kakhonza okugcweleyo. Mhlobo wami othandekayo ngizocela namhlanje ukubana kasivumeni uThixo asinike ukukhonza kweqiniso, ukukhonza kukaThixo okukulalela umthetho kaJehova, okukulalela ilizwi likaJesu, ukwamukela uYesu njengomsindisi ubusuphila ngentando yakhe. Yikho uPaul yikho uPeter bala sokuthiwa khona bayekela ukuchumayela uYesu bathi ukuchumayela kuyingxenye yenkonzo. Bazwakala ku5 verse 20 imisebenzi bathi kungangcono ngilalele uJehova kulomuntu. Hlobo sangasithandekayo engxenye ukukhonza ngendlela evela ebandleni, engxenye ukukhonza ngendlela evela kumprofeti, engxenye ukukhonza ngendlela evela kumfundisi, engxenye ukukhonza ngendlela evela kuwe. Namhlanje indlela yokukhonza ivela kuJesu, indlela yokuphila ivela kuJesu, indlela yokudumisa ivela kuJesu. Ibhuku elifana nayo impikiswano enkulu Great Controversy page 588 uthena vuma ngibale ngesilungu ngihumtshele the line of distinction between professed Christians and ungodly is now hardly distinguished. Umzila yahlukanisa abakhonza ngeqiniso abangcwele labangakhonzi ngeqiniso ababi kuthiwa usuncipha suphela. Ibandla lithanda umhlaba kangaka lo mhlaba sungene ebandleni uSathane uzimisele ukubambanisa ibandla kanye lo mhlaba. Ungabona likhonza sikhonza ngendlela engabhalanga eBhayibhelini engasoka Jesu. Sithetha umhlaba sawufaka ebandleni kwasala ukuhlabela ingoma zika Jesu, kwasala ukukhuluma amavesi, kwasala ukuguqa kodwa singekho kuThixo. Nanti ihola selifikile lapho bamkhonzayo bazamkhonza ngomoya nangeqiniso. Ngiyakhuleka mhlobo othandekayo bana uJehova akusize laba ngisize sifunde ukumkhonza ngomoya nangeqiniso. Ngawo siya kuEzekiel 33 iverse ngelika 31 33 verse 31 iBhayibheli liyakhuthaza ukukhonza uThixo ngempela kufanele. Uthena bheka beza kuwe bahlale phansi phambi kwakho njengabantu bakho bezwe amazwi kodwa bangawenzi. Ngemilomo yabo batshengisa uthando
kodwa inhliziyo zabo zilandela inzuzo. Banengi ihlobo elithandekayo abaye church besiyadinga ukunikwa inotho kayisokukhonza ukulanda inotho ebandleni. Ihlobo elithandekayo abaye enkonzweni belanda ukuyakhomba lokuyaphuma lomtshato kasonkonzo ihlobo elithandekayo kodwa ukukhonza kukaThixo kusobala. Uzabala ngekhaya nxa usiya kumahubo ngu96 kuyini ukukhonza ithi hlabelelani verse 96 verse 1 to 2 hlabela ingoma kaJehova ukuhlabelela uJesu phakathi kwakho ukhomba ngomthetho kaThixo yikukhonza ngenye ukukhonza uverse 2 to 3 ithi memezela udaba losindiso nxa usukhonza uThixo uzahlabela uJesu uphinde ujumayele awungeke wekele ukushumayela nxa ukhonza uThixo ukuhlabelela ikukhonza kuyingxenye yokukhonza lokushumayela kuyingxenye yokukhonza. uMakhuba 96 verse 7 to 8 ithi nika letha okwethumi lemnikelo nxa usukhonza uThixo uzahlabelela uzahamba uyajumayela uzabuya unikele ngoba umsebenzi kaThixo uyaqediswa inzuzo umlimi basukuse ngayo. Babusisiwe abazakhonza uJehova ngomoya nangeqiniso bazahlabelela bazahamba baye chumayela baphinde balethe okwethumi lemnikelo. Okugcina 96 verse 9 ithi wokhonza uJehova wakho. So nxa usukhonza okugcweleyo uzahlabela echurch uphinde ujumayele unika imnikelo ubusukhonza ungangena ebandleni uvala umlomo ka ukhonzi nxa usuphendukile kweqiniso uzahlabelela uhlabela kuvela ngaphakathi uphinde uyatshela umunye ngoJesu ikukhonza ubusunikela umnikelo ikukhonza ubususenza konke kube yinkonzo efaneleyo. Ngicela ukuthi inkosi sisize nxa sifika kumavesi engifuna ukuphetha ngawo nxa sivula uHebrews chapter 12 ivesi ngelika 28 iBhayibheli liyacaca lisivezela uThixo afuna sikwenze. Verse 28 ngakho ke njengoba sisamukele umbuso ongeke unyikinyiswe kasimbongeni njalo sikhonze uNkulunkulu ngokufaneleyo ngenhlonipho langokwesaba. Samukele umusa wesiphambano samukele umusa wozwelo lesiphambano uThixo uthena ngakho ke kasimkhonzeni ngenhlonipho uJehova singamamukela uYesu Kristu sizahlonipha umthetho wakhe sizaphila ngentando yakhe sizahamba ngendlela kaThixo sizayenza intando kaNkulunkulu. Ngakho ke kasimbongeni uNkulunkulu ngoba sinika umbuso wakhe onganyikinyiswayo ngakho asimkhonzeni ngendlela ethokoza uNkulunkulu. Yiphi indlela ethokoza uNkulunkulu? Ukugcina umthetho kaJehova. Yiphi indlela yokukhonza ethokoza uNkulunkulu? Yikubisela imnikelo uAbraham wathi sekhonza okweqiniso kodwa akabe enikela indodana uthi esephakamise isandla esefuna ukuthi ayinikele umlimi wabamba isandla wathi sengibonile inkosi uyayesaba. Nxa ungalazwa ingrace kaSambulo mesabe noThixo kawugodla imnikelo ngoba uyamesaba. Nxa usumesaba uThixo uzahamba uyefakaza ivangeli uyajumayela. Nxa umesaba uThixo uzahlabela ingoma zezulu awufaki efonini ingoma zomhlaba sokugcwele uYesu obusa impilo yakho. Nxa umesaba uThixo uzakwenza intando kaNkulunkulu. Yikathena mesabe uThixo limkhonze yena owadala izulu lomhlaba. uSambulo chapter 4 chapter 4 iverse ngelika 10 iBhayibheli liyasikhuthaza njalo ukubana kasimkhonzele uThixo ngomoya nangeqiniso ngoba unguNkulunkulu omele adunyiswe akhonze ngani ngoba nguye yedwa. Uthi babusisiweke abagcina imilayo babekezele babe sebethi ngesikhathi sokuhlukuluzwa babambelele. uThixo uyafuna zihlobo zami abantu abazagcina imiyelo kaThixo abasithina ngabona abadala bebandla abayi24 bawela phansi phambi kwehlalo soNkulunkulu bamkhonza yena ophila inaphakade bakhupha imqheleba bawisela phansi ezulwini abazakuya ekhaya sizayakhonza uThixo. Ungehluleka ukumkhonza okweqiniso ulapha uzangena njani ngale kukhonza uJehova? Kakukhonzwa izinto kakukhonzwa okudaliweyo kakukhonzwa okubambekayo kukhonzwa kuphela owadalayo. Ngizokunxusa abathandekayo kasifundeni ukumkhonza uThixo. Nxa sifika baphetheleni iBhayibheli tena nxa usiya enkonzweni hamba ehlabelela nxa usiya enkonzweni hamba ejumayela uphume uyefakaza abathi witnessing
uphume uyenza iBible study, uphume uyetshela abantu ngoJesu isimilo sakho kasikhonze uThixo, sibe indonsela yokudonsa abalahlekileyo. Mhlaba othandekayo, uhleli khonapho ubukhonza izinto, hlala funa ukukhonza amadlozi, utsho ukuthi izikhathi zokungazi wazixolela, wazekhonza umdali wakho. Funa ukukhonza inotho, wazekhonza umdali wakho. Sokufikile isikhathi sokuthi abamkhonzayo, abayimi nami abamkhonzayo, abasebandleni abamkhonzayo, abasebhawa abafuna ukumkhonza, abamkhonzayo abasemhlabeni kababuye bazohlala phambi kwehlalo zobukhosi. Ngoba 4 verse 10 usamburitena ezulwini baza kuyahamba phambi kwehlalo sikaNkulunkulu, bakhothame, bakhuphe imiqhele yabo, bemkhonze uThixo. Yikho namhlanje mhlobo othandekayo, wozokhonza uJehova, izinto kazikhonzwa, okubambeka kukhonzwa, okudaleka kukhonzwa, ngoba iBhayibheli yabemeza lithi wozani lizokhonza uThixo. Yikho esithena kuMtshumayeli 12 Verse 13 no 14 ithi nanku ukuphela kwendaba, mesabe uThixo umdumise, abakhonza uJehova kabesabi izinto ezikhulunywayo, kabesabi ukuwa kwemali, kabesabi imbangaze engabambekiyo, kabesabi ebusuku okuzwakalayo, kabesabi amaphupho, basaba uJehova, bayamkhonza. Ungafikelwa ngamaphupho amabi, hlabelela ingoma yokukhonza. Ungafikelwa izilingo, kuqa uyabukhonza nxa ukhuleka, uhlabela ingoma zokukhonza. Hlobo othandekayo, ulijaha, uyintombazana, ungubaba, ungumama, ungugogo, ungumfundisi, ngikunika uYesu okukhonzwa oyiqiniso. Othi ungamkhonza isono uyasinqoba, ungamkhonza uba ngumntakaThixo opheleleyo. Babusisiweke zahlala enyaweni zikaJesu, bamkhonze ngomoya nangeqiniso. Ngizobuza, kungabe ukhathaza namhlanje? Ngiyabuza mhlobo othandekayo, kuyini okuhluphayo? Nansi inkonzo kaKristu Jesu ekhonzwa kuphela ngabamhloniphayo, ngabeza kuye bekhothamisa amakhanda abo, bavume wena uThixo unguNkulunkulu, uThixo ungumnqobi, uThixo nxa sisiya kuye simkhonza ngomoya nangeqiniso siza kufika emaphethelweni. Nxa siphethayo, vuma ngikucela, sokufikile isikhathi sokubana sikhonze uNkulunkulu. Angikwazi ukhathazwa yini, angikwazi kuyini akade kukuwandezela empilweni, angikwazi funa uSathani ukwenza wakhonza inkomo, wakhonza imbuzi, wakhonza inotho. Nanti ithuba uJesu akunika lona, usaphila, akukhonze uThixo ngomoya nangeqiniso. Umama weSamariya setshele njalo, kuthiwa watshiya inkonxa, wagijima, wayamemezela, wathi wozani ngapha, ngimbonile omela khonze. Ngiyacela mhlobo othandekayo, namhlanje nxa inkonzo iphela, akutshiyi inkonxa yesono, inkonxa yokukhonza izinto, inkonxa yezinto zomhlaba, itshiye phansi, gijima umemezele ebantwini uthi sengimbonile omela khonze. Ngimbone ngelizwi, ngimbone ngombhalo, ngimbone ngoJesu, la ungaqhubeka umkhonza. Inkosi bathandekayo, ngilomthandazo angazani ngalibusisa, angazani ngasigcina sikhonza uThixo ngomoya nangeqiniso, siphila ngentando kaNkulunkulu. Nxa sisiyakhuleka lapho khona, nxa udinga ukukhonza uThixo lapho khona, nxa ufisa ukukhonza uThixo, akuphamisa inhliziyo yakho. Nxa ngithandaza uthi Nkosi, ngicela ukukhonza, sengikhathele ngikhonza izinto, sengikhathele ngilandela izinto, sengifuna ukukhonza uJehova ngendlela ephawuliweyo. Inkosi yokuthula, uNkulunkulu wamazulu, kabambe ngesandla sakho, ahambe lawe, akhuphe imikhuhlane, ukhonza uJehova, akhuphe ukuthandabuza, ukhonza uJehova, akhuphe konke, usale ungumKristu okhonzayo. uNkulunkulu lokuthula angazani angakubusisa uma singena emthandazweni. Inkosi lisiza, sikhuleke nini. Baba osezulwini siyabonga, musa lothando sinika wona, balusikhumbuza ukuthi ikhola selifikile lapha bamkhonzayo bazamkhonza ngomoya nangeqiniso. Nanti ubizo osinika lona lokubana sizokhonza wena, sesikhathele ukukhonza izinto lo Sathani afaka sikhonza into ezingabambekiyo. Ngalo umthandazo langalelizwi besikhuleka siloyisa ukukhonza nawe yedwa kuphela owadala izulu lomhlaba. Lathi wasidala ngikhulekela ubaba okhathazwe ngamadlozi awale mimoya izinto, khathazwe ibungane bomhlaba, akumkhulule lo mama, lo jaha, lo ntombi, lo mfundisi, lo mthungameli, sonke sikhonze uJehova ngomoya nangeqiniso. Siyabonga ngokuza umthandazo, siyabonga Jesu ngokusithethelela, siyabonga Baba ngegazi lakho
qhubeka Jesu uyinkonzo yethu ngenxa yaJesu siyabonga siyakhuleka amen